Simpati bisa disambung ke dunia. Ayah rasa pera bekal cinta. Ayah mandorepul jatuh barengan. Ayah mandorepul tuh langsung. Ayah mandorepul Purwakarta. Mama Dimas Soal cinta tau dipakai kawin. Mana gas makan dasnya mau nengok pisang. Waduh. Ayah mandorepul Purwakarta. Anu mana? Kapayan lah. Mama Dimas. Mama Dimas Karawang. Jangan dibayar ku Mama Dimas. Abdi kapok. Orang bawa mandi. Abdi bosan. Sayang di. Pajeman. Peres Karawang anu bagus. Aturan kapayun. Gemeli punji Palura adon kota negara Karawang. Mana sayang apa na dede simpati apa ayuna apa na anggi bos PLN ngomong lamun apa yang di nama minggu jangan hati rasok daes diganggu tapi oma ayah epul saya deh ayah mandor epul Purwakarta sayang di serangan Kang Jawa Cinangsi pas sore jalan-jalan berenjang Mataribe secabuni api jaji ketua simpati Jakarta anu mana semolonggu padahal ayah mandorepul Mama Dimas Karawang istri lonjang Sor Mama Dimas kapayun Samin Kak itu Orang adon kota negara Karawang Kak itu Samin Kak itu Kak iya atau siana jepret Sor Mama Dimas Ayah Farhan Giler Kak Abdi Mama Dimas di serangan Ayah Farhan di bioskop papan dari serangan terkaratis Ayah mandorepul Purwakarta ngajan timut Ayah mandorepul mari model Mama Dimas model komis Mama Dimas Karawang deui sagabiaran Mama Dimas antara kaos palsu no mana apa na aki deui mana Mama Dimas Karawang jabi taksir iya abdi anu jangkeun abdi Ayah Farhan bener sok peraku Ayah Farhan deui Haji Mantri Amin bener Mama Dimas Abah Jalur Hejo Kang Jawa Cinangsi Mama Dadan motor sayang Mama Wawan
Mama dadana motor cerelek Ayah mandor epul. nganu mana aya mandor epul aya mandor epul Mama Dimas di sayang Ayah mandor epul. di sarangan Aji Mantri aming penteuy jadi taksi Ayah mandor epul. aya mandor epul bayang guna aya Farhan penteuy aturan Mama Dimas Karawang dibayar deui api janji ketua simpati Jakarta deui obat simpati mana saya Mama Dimas. di serangan Pak Haji Eman Polres Karawang di sayang Ayah Jasmine. Auradon Kota Negara Karawang dibayar deui La la la. Bapak Pena Garuda Cinangsi peti iya Ya ya ya. kurian tepuang jangan kasih Jangan kadung. Jangan ayam mandor epul Ai bo. pilih siambel Ai botek kawari. bos Haji boleh bos sere La 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 la. ano Pak Haji boleh. Haji boleh bos sere sekarang marinat Mama Dimas Dina longrang lagi Apa bos? Haji. wadah saya sawak pas kelentu dua hati wadah saya sawak liwat kelentu mama Ayah wadah saya. ayam mandor epul Wajalu. peti iya Abajalu abajalu. Belati tempongan deui Ai. apana angki bos PLN nah Jawa Jenasi ayam mandor epul desa yang di Auradon Kota Negara Karawang parinete Ayah mandor epul. dina longrang hijau Ayah mandor epul. Mandor kawasan perumahan. dua hati Ayah mandor epul. atos yang jepret ayana atos kacang Ayah mandor epul. Mandor kawasan perumahan. peti pelati tempongan deui Ya he ya he ya he ya he. ngaharewos La la la. Pajeman Polres Karawang mana sayang Jangan kadung. aturan Aye. Auradon anu bagus Asar asar. Auradon Kota Negara Karawang aturan kapayon lah La 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 la. Pak Haji Eman Polres Karawang ayo dibayar lagun Au au au. kon lepas ciri dang dosa Dangkan jantan gauyunan Aye aye aye. Auradon Aye aye. aturan kapayon lah Auradon Kota Negara Karawang dari mana Aceh Bandung. Mas Boy. Bengkel. lain lain Bos Boy Pertamina. obat anu walang Aye aye aye. obat simpati Aye aye. aturan desa yang deui tapi janji ketua simpati Jakarta mau dibayar langsung Apa jalu? Lang jagat. Jawa mau ciri asanik Bandung sedang jaya Warga Saloyo. asanik Bandung Warga Saloyo. Katia Acepot acepot. asanik Bandung waksa makan Ayah Jasmine. Bos Batu Bara. Ayah Bara. niat hayang Betul. Auradon Kota Negara babarengan Aye aye. apa nangi bos PLN Subang aturan Kang Jawa deui sayang kabaya kaya kalang direndang bote harerang tentu sulit bote ngomyang tiga bentang tok ngisupan Apa lora adon? Kota Negara. melong pari nagaleo
ayam mau agak nyuapan ada dede simpati dua satu jajan ora adon ada bentang panggung berbayar ayah Sabira anu bagen kemana bayar dari aku rombongan anak itu aku di apa nak angin mayur cerita dosa sangkan jantan sauyuna Pajeman Polres Karawang ada mau pelepas cerita dosa apa jalalar hejo cerita dosa sangkan jantan sauyuna ayah Farhan anu mangan Aji Dadan berkasa daya mon kuri Aji Dadan anu mangan Aji Dadan aturan apa nanya di mana ratu tuh mana apa jo laler hejo bodoy riksa sambat tien daya nonurungan rek menta tolong kasah atau cina jepret terniaya ayah Farhan ngan sautu dari tadi tongkarang te ayah anu rekwila ayah Sabira Karawang kudu kasah ieu kenea karasan mon ekeun mabok kasmaran lanjung teh gantung banamin anu bagus kuyang bayeungan ba rek nyusul inggih setepung rek ditiang inggih miang kalata teu aya beja Mamaja Yuni Solo heor anu bagus mabatu aya laratan ieu kenea karasan moang ekeun mabokan kumaran ide